Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulida ini itu mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan sabarang sin abutan sin suara ini dari naisab kami humatud singganap pengajian maun pahadarat sing kamu amin masih kita niwa pengajian bunga sin pag-iman. Bunga sin pag-iman gawgutin manusia pag-agama. Bunga sin pag-iman di majadju in pangatayan sin tiap-tiap siulangan sin pakarajaan dunia amuin nama sanatu ini sa taud-taud manusia naligap iwan nasasaw sin pakarajaan pagdunya. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila beriman usugiban babae amin gawgutin pangatayan nila misan uno na injimatu hababaw singgumi di da sila mapindah panindug kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala
Hinda siyo sila yan. Al-mustajibuna li rabbihim. Amin mga sila. Simambag. Timay masindeng hatuhan nila. Amuin piyahatud maun. Sinallahu subhanahu wa ta'ala hakahinapusan Nabi Iwan Rasul. Junjungan nila alaihi salatu wassalam. Mga kakasih sinallahu ta'ala basahun tanin ayat Suratu Ali Imran. Amin kaya hugot sin jantung nila. Wala nalipaga. In pito ang gauta baran nila. Malaingkan iyalop nila sadya. In kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tiyanto nila. Amurayad to ini kasanyang kanila dahil diya dunya awla-awla na hadlaw kana. Palman si mahasut si mahatinggi walillahi mulkus samawati wal ard. Tunggal isa-isa si mahasut si mahatinggi. In nagpapanjari iwan magbaya-baya sin pitong lapis langit iwan pitong lapis lupa. Pawaitaan kita niyo sinallahu ta'ala sin pawaita yadto yariha suratu Ali Imran. Amin yari kita niyo bihaon. Haut sin langit iwan lupa. Im magbabaya-bayahan. Tunggal da im maha suci maha tinggi. Palman pasim Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Iban tunggal da in Allah subhanahu wa ta'ala. Hakatan unu-unu. Hakatan pakarajaan. Siya im magbabaya-baya. Iban siya raim makaraus. Mga anak po, in bariman kiyadto nila na pakausiwan sintuhan. In mga bariman wala sila minigding pagbaya iwan gaus sinallahu subhanahu wa ta'ala. Awla-awla na hajaman na to ini. Way tuod gaus sin tiap-tiap siulakan. Way tuod gausin tiap-tiap tumpukan. Way tuod gaus singkatan tiap panjari. Intara gaus da Allah subhanahu wa ta'ala. Day nga sabyan im mga bariban. Imbunga sin pag-iman nila. Doon sila hababaan sin gaus iban pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insimambag pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala aun darajat niya. Sali sila simambag. Sali sila timayma. Sarawa nagtingkah darajat. Ad-darajatul ula. In darajat sa taas-taas. Simambag iwan timayma.
Sin pertawakan sin Allah Subhanahu wa ta'ala, simambagin jantung nila, siyambag sin pito ang gauta baran nila, siyambag sin lapal-lapalan nila, humus sabiquna ilal imani wat tauhid. Amin mga sila nag-us-us paunahan. Bukon nag-us-us pahulihan. Amin mga sila naglumba-lumba paunahan. Bukon maglumba-lumba paulihan. Bukon maglumba-lumba pakiran. Patuoy pampalawa. Sarawa maglumba-lumba paunahan pakabayaan sin mahasut si mahatinggi. Unin piaglumba-lumbaan nila tay maun. Unin piaglumba-lumbaan nila kahararun. Ilal imani wat tauhid. Paimingat magtuhan. Paimingat hakatunggal si mahasut si mahatinggi. Sila yan ad-darajatul ula. Sila yan in number 1. Min kulli ummatin ma'a anbiya'ihim. In tiap-tiap ummah, aun nabi nila, aun rasul nila. In number 1, darajat panagnaan, amin wala miutas hanabi nila, iban sin rasul nila. Amo yan, mga anak apo. Hinda siupin number 1 yan. Humus sabiquna ila ta'atillahi wa ibadati. Amo na mga sila. Naglumba-lumba paunahan. Paunahan sinuno. Tumayma sin pagtaat patuhan, iban mag-ibadat tunggal pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikatu darajat panagnaan. Humus sabiquna ila jihadis syayatin. Amuin mga sila naglumba-lumba paunahan umatuwang hasatru. Dumi banadlaw kauhaan tagupat kajam. Pagsabilan nila, pagdiharan nila, hi syaitan piagmulkaan sin Allah Subhanahu wa ta'ala daing dunya sambil padlaw akhirat. Dito hadya kita ni hatuyad to mga anak po. Nah, Piyabaitaan kita niyo magbaya-baya sin langit, iwan sin lupa, iwan sin halawm niya Allah Ta'ala. Ing kita niyo iwan sin atu-natu, iyari halawm sin kabayaan, halawm sin pamarinta sin Tuhan. Dahil nga sabab yan, basahon na to in sumunod sin ayat. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sa bunnal tuod. In nagpapanjari sin langit iwan lupa.
Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikhtilafil layli wan nahar, in pagpinda ubos dum iwan ubos adlaw, in kagugunahan na to halawom singgumi jukup, in kagugunahan na to hataas silangit jukup, in kagunahan na to sindum iwan sinadlaw jukup. Firman Allah Ta'ala, la ayatin li ulil albab. Ini yan manunjuki tiap-tiap siulakan tungod patuhan nila, hikabatok nila matantuod. Matantuod subay sila rinig di nga pamarintasin Allah Ta'ala kauhaan tag-upat ka jam. Magkarunahan kita ni Urihagumi. Magkarunahan kita ni sinding halangit. Magkarunahan kita ni sindum iwan sinadlaw. Inna sabut yadtu manunjuki. Hakatunggal sinallahu subhanahu wa ta'ala. In manunjuki hakatunggal sinallahu ta'ala. In makatayma amuraim mga sila. Iyayaran nila, inakal nila. Piyatubo nila, halawm sinjantung nila. In kabayaan sinallahu ta'ala, wala nila na piyatubo, biutang halawm sinjantung nila, halawm sinakal nila, halawm sinpito ang gawtabaran nila. In kabayaan nila, tunggal na sadya, kabayaan sinallahu ta'ala. In bihad turagbus, ulul albab. In tiatali niya kabayaan sintuhan, bukon in tiatali niya hitumali. In katan hinangon na to, tungod pagdunya na to. Iwan singkatan hinangon na to, tungod pag-akhirat tanyo, sa luway na to yari. Hawutan sin langit iwan lupa, magpinda-pinda, doom iwan sinadlaw. In iyan, di kita niyo manjari mutas day nga kabayaan sinallahu ta'ala. In kasusahan, bangaon kasusahan na masana to ini. Miuta si manusia di nga kabayaan sin Tuhan. In problema, bangaon problema ha masana to ini. Wala na manusia miyagad pamarintasin Tuhan. Naghinang na sila roadmap kabayaan nila. Kaya lupahan nila na in sila abdun min ibadillah. Abdullah. Kaya lupahan nila na in sila ipon sintuhan, bukon sila ipon sintuhan, binsa naon sila sa ipon sila sintuhan, pialang ka sila rihadunya, kumpliting karayawan nila, aula-aula sila impiyawidda, aadlaw kana. Amo yan mga anak po. Dahil nga sabab yan, in zaman na to ini, magkarunahan kita niyo mag-uus-uus. May tahambuk, haupuin waktu na to. Imasa na kauna, ibuhan taon umul nila. Hang ibu tahun, duang nga ibu tahun, tuong nga ibu tahun. Inumul na to masa na to ini, mabay na 60 wa 70. Mabut na numan pakapituan. Bangkaw miabot na pakapituan, mag-agiot nimbaran mo. Bangkaw miabot na kapkawaluan, nabukon na mag-agiot.
Bangkaw lima pa na ipangasubukay mo yari pa lang niya, wala na, yadto na lang niya. Mga anak ka po, mag-uus-uus kita niyo pakabayaan sin Tuhan. In umat na kauna, riatungan sila kasusahan. Riatungan sila calamity. Sa tighanon na, makaminsan da. Bang magpanahugin Allah Ta'ala mulka kauman. Amin di na sila magad. Kapamarinta sintuhan nila. Di nila na pagkahagaran in Nabi Iwan Rasul na raakmaun kanila. Pudahon na makaminsan sila. Inumati ni pialang kasintuhan. Initial sadya. Patumtumon sadya sila. Sa dito na sila dagpakan sin sa lagbo-lagbo hadlaw kana. Dahil nga sa babiyan, mga anak ka po. As-sabiqun, as-sabiqun. Ayaw kita ni ula-ulun. Di makalaulin balda akan sintuhan. Ayaw kita ni magpalaul hara akan sinapsu na to. Di kita ni manjari ipunun sinapsu na to. Di kita ni manjari ipunun sinakal na to. Di kita ni manjari ipunun sinhansam na to. Simbiuti na to. Abdun min ibadillah. Sarawa. Tuway kita ni magmalilla. Ing kita ni ipon sintuhan. Bukon kita ni ipon sintuhan. Binsanaon. Pahunitan. Sarawa. Ipon sadya kita ni sinallahu ta'ala. Jiukup kita ni wakarayawan dunya. Iwan karayawan adlaw akhirat. Ngan sadya ing kita ni ipon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ayaw sadya kita ni mahinang ipon sin napso na to. Iwan sin syahwat na to. Sabab bang nahinang bihad to. Nasipog na kita ni uriha dunya. Hantara na to magkahi. Nasipog na kita ni adlaw kana-kana. Pangasubuhan na kita niyo sintuhan, dihilan na mo kamu ikasanyang kanyo, iunon niyo. Kaya nga sababian mga tuhan, palman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda. Imanga sila nasabot tayad to, naglumba-lumba sila simambag sing kabayaan sin Tuhan, inhinang nila. Yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda. Nanumtum sila patuhan. Dahil nga sabab yan, lausin mga sila tao Makkah. Iwan sin tao Madina. Jikrullahi dawaun wa shifa. Jikrullahi wikayatun minadda. In panumtum patuhan taming dengan sakit. In panumtum patuhan ubat. In panumtum patuhan hikapauli singkatan kasusahan. Naturan yung biyahon mga anak ka po. Marayaw usog susa. Ngayon kanhansam na siya. Nawang nasusay marayaw usog, lawin susa si mangi usog. May tayad to. Sababi mangi usog. Badjuan mo simbadju malingkat, di da mapinda, mangi usog na siya, malingkat sa jimbadju niya. Sarawa, bang siya nanumtum patuhan? Unin baita sinallahu ta'ala. Ajkuruni ajkurukum. Tumtuman niyo sadya ako.
Bang niyo ako tiyong-tong, labi ang panumtum ko kaniyo, ipunta kamo, kalasan ta kamo, ako'y nagpapanjari kaniyo, ako palman sintuhanin nagdihising kakukunahan niyo. Naimasa na to ini. Kita na to ng kahala. Palman sinallahu ta'ala ruwayang ayat, man a'rada an zikri, siyu-siyuin manaikod di nga panuntum kawa Tuhan niya. Siyu-siyuin manaikod iwan sumulang, dua. Siyu-siyuin sumulang, iwan manaikod, fa inna lahu ma'isyatan dangka. Firman sinallahu ta'ala, siyu-siyuin himinang sindua ini. Sulangun niya ing kabayaan sin Tuhan, hikaru atay kuran niya ang kabayaan sin Tuhan, ang kabuhi niya riha dunya. Way kahanong. Lam yatmain na kalbo. Di sumanyangin pangatayan niya. Maita, sabab kiyawa niya in pagpasan niyang pabaran niya, wala niya iagad in pagpasan niyang kabayaan sin Tuhan, sin Allahu Ta'ala nagpapanjari kaniya. Dahil nga sabab yan, bang natuo salon, ini pagpasan niyang habaran na to, sin kabayaan na to, naaturan yun na inhiwal sin tao hamasa na to ini. Yung problema at sindon niya hamasa na to ini pagtuhan. Yung pagkaon yan mataod. In sasakatan yan mataod. In badyo yan mataod. In katan kauunhan si Manu siya mataod. Sarawa, tiyo dakuman, in magad, iwan mag-amal sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imasa na to ini mga anak po. Amilaw na stay home, amilaw na social distance, solution sa ito sin problem. Ipaghalulay sa ito sin problem. Sa kalituan, yung mga sila nag-stay home, di na tumupot yung pantalon, subay na sa wall. Maita, nag-stay home sa jalimingkod, laulong limingkod timindog. Laulong timindog, himibal-hibal. Buko saan bihad tindagbus, sumagawa, yadkuruna Allah qiyaman wa qu'uda. Panumtum kau patuhan nagtitindog, sambahayan. Panumtum kau patuhan naglilingkod, sambahayan. Panumtum kau patuhan nagkukulang, sambahayan. Himeta yan, sambahayan. Sababin sambahayang makalimahang karumang kaadlaw. In sambahayang in waktu in nagpi Tuhan. In sambahayang in nagpi sinlugal Tuhan. Turan niyo mga anak po. Sakali in stay home, even sin social distance, yagamahan na sin tao. Yukalan na yung tao. Nayari Tuhan tayong uging palmansin Tuhan hasurat tu Ali Imran allazina yadhkuruna Allah qiyama. Amoy mga sila di mabugto yung panumtum nila pa Tuhan. Qiyaman nagtitindog. Panumtum sin atay. Panumtum sin pituang gauta. Panumtum sin lapal. Amo yan, mga anak po, yung kaunahan na tubihaon. Bukunin tumtumun patta. Allalaw na maas na sila. Allalaw na puti ng pungot na mo. Allalaw na kanu-kanu bihaon. Ini, subul na budyang na. Allah to anaturin baran mo, pila tahon na kuman kauriha dunya. Sakali ini ato dabaran lang na yung sakit ko biyaon kuan, diabetes, sukal, nagtatali sinubat,
o kinatalian niya do. Sa kawa na sa sakit kawiwan bukon, di hipapalupasin Allah Ta'ala yung panuntum. Yazkuruna Allah qiyaman wa qu'uda. Kuno yan. Doon iwan sinadlaw. Nagtitindog, naglilingkod, nagkukulang. Na, kaya na ang beta sinta umakka. Iwan sinta umadina, hindi sila yan. Sahabatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin naran yan naglundang panun. Hangpu tagtu katahun hamakka. Hangpu katahun na Madinatul Munawwara. Kauhaan tagtu katahun katantan. Natimus indeng Allah Ta'ala. In kita ni umurul na sadya. Uno yan to rin baita nila. In panumtum patuhan tampan. Magkarunahan kita ni ubihang tampan. Tampan sin mata. Tampan sin tainga. Tampan sin simud. Sa kalituan bang maghinang bay, ini bay tanin engineer, law na hinangan mo yaon, firewall. Ampari masunog. Inuno, imbay. Bang mo kaya kausan pahinangan bihad tundagbus. Ampari masunog imbay mo, unahatam tanin. Ang sunog da kula hadlaw ka nakanak. Wayroon na taraksin ng madto, mag-volunteer. Wayroon na taraksin pulis, madto, kainang nila. Suway riyaramo asal. Suway aun asal riyaramo. Uno tuan ini kapung yan, jikrullah. Dahil nga sabab yan, sa taud-taud ayat. In ayat na may tawajib, uzkurullaha jikran kasira. Inistihum bihaon mga anak kapo. Hipagtumtumsan patuhan. Maita, sababin tiuntum sin tao-tao. Intium tum sin subul bujang. Intium tum sin bujang subul. Intium tum sin buhi patay. Maun na kita niyo papagtumtum di masakitin tao. Sa gaman, dumayaw siya patuhan, dumayaw yung kabuhi niya, dumayaw yung kamatay niya, mabaya kita niyo wandi harap na to nilaong pakamatay. Na, wikaya, tampan. Adlaw-adlaw yung dahon pakubol. Adlaw-adlaw sinipaganak. Bang matao din mapatay, matao din sinipaganak. Ini paganak yan, tumapatay ka tanoy, makapinbuhi. Tunggal da injat wajib alujud. Nah, tampan siya. Uno pa, dawaun wasipa. In panumtum patuhan, ubat. Aun ubat di makapauli, sabab wala nagkugdan iwan sakit. Ampay nino'y magkugdan sadya. Sarawa, wala na to ingat. Dengan sebab yan, mga anak kapo, mag-us-us kita ni umingat. Aun tampan, aun uvat, aun makapauli sinuwat. Imay tayad to aun uvat. Sebab, wala kau nanuntum. Pagtaubatis. Dahil nga sebab yan, yung mga sahabat, tau Makkah, tau Madinah, masusa sila wang silari makatabu sin waktu biay tak sin Tuhan. Masusa silari makatabu halugal biay tak sin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Naing kita niyo biyaw na susya, pila bulan na lang na way pagpaygutan niyo inihigad-dagat. Kuno ba inilang niya o kabun inihigad-dagat? Kuno ba inilang niya o kabun impul yung dunaon? Mamay ko maas-maas. Dito na mag-ihi, imbata, katan. Turan niyo mga tuwan. Amod tintiyatali na to. Na mang nato natali biad to mga anak ko inji matuha masa nato ini hipatali ka to tanu yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan subay aun tampan subay aun ubat makapauli sinuno nauno yan mga anak po lasa nato patuhan iwan lasa sinallahu ta'ala kato taniw. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Bukunin tiyatali nila amon nyadto. Kunin tiyata nila. Tiyali nila may tentuhan nagpapanjari langit. Way tuko. Akan ubadlaw yon makainulong nin hulay mo. Innakaw na lang na magulan suway awon andum. Ampay bihawon lang niya. Parat sinsuga, way andun, may ta mga mulan. Way atapagkaruna pi khalqis samawat. Angasubo sa lagu-lagu. Ansin niya. Injawab niya, kawasasin Allah Ta'ala. Makapaulan siya misan oirabun, makapaulan siya misan dum, makapaulan siya misan adlaw. Uno-uno yung kabayaan niya, sabab siya, mulkus samawati wal ard. Na imma siya nato ini, lima waklawong imano siya di nga papamarinta sin Allah Ta'ala, naparinta sila sin napso nila, naparinta sila sin syahwat nila, naparinta sila sin kabayaan sin ato nila, si syaitan di nga sababyan, suway pagsabilan dumadlaw. Way paghali. Na, uno pembeta yatapakkarun intiyatali nila maguno na ba sila yawnin susungon mapatay. Bangkaw mapatay ang pagkaw ama ang kiyawin mo anak mo. Bukon peng kiyawin mo anak mo. Apo sinapo mo. Pila ni kawin mo yan. Ikaw in beginning. Na mga sila nanong tumpatuhan. Mga sila aon, paglumba-lumba nila pagkabayaan sin Allah Ta'ala, di matong in pagkawa sinyawalihan nila. Pabaitaan sila sin Allah Ta'ala, alla takhafu wala tahzanu. Ay nakaw mahanggaw, ay nakaw mabuga. Uy, menta di kaw mahanggaw, di kaw mabuga. Sin mataw na nakapu mo ikawin mo. Sininsungon mo yaon kubuli sa isa mo. Misan kau parahan silpun doy na signal dito halawom. May tayad to. Sabab na hinang mo ing kabayaan sin Allah Ta'ala. Nahnu awliyaukum. Kami ini in bagay mo. Sisiyo yan ing kami yan. Pagpapanjarihan silang itiban lupa. May tayad to, hatul kauriha dunya, hatulin atay mo, hatulin pituang gautabaran mo, hatulin suara mo, bang hatul, kaadilan tudyo patuhan, kaadilan hantara mo iwan si pagkay mo, amo yan yung kagunahan na to, hamasa na to ini, adil kita niyo patuhan, iwan adil kita niyo papagkay na to, bang kita niyo hatul na patuhan, hatul na kita niyo papagkay na to, bang kita niyo adil tudyo patuhan, adil na kita niyo hantara niyo magkahi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Impagtali mo sing karayawan hangkajam sadya. Hangkajam sadya nagtali kaw sing karayawan. Lawireng sin pagsambahayang mo sunnat hangkatahon. Nagtali sadya kaw sing karayawan. Intiyali mo karayawan niyaon, bang mahinang maghampit in siulakan, maghampit in kamatauran, maghampit in wala parimaratong.
Ang pensambayang mo sunat, isa-isa mo rin nakabakpahala. Ang painyaw nintiali mo yan, suway na maluning gumini ang pamaubos. Nagahampit in buhi, nagahampit in patay, nagahampit in yaon, nagahampit in dumatong. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. May talong na nagpapanjarin Tuhan yun. Aun malingkat buhangin. Sa kalin na tali niya, pagpayuan sa jak. Aun yan maksud. Inya buhangin puti, inyaun buhangin pula, inyaun buhangin itom. Buko saan pagpayuan siya. Aun yan maksud na yung mga sila miyagada kabayaan sin Allah Ta'ala tiyali nila wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ang pana sila namo Rabbana ma khalaqta hadha batila. O Tuhan namo, way tu ipiapanjari mo, alangit iwan lupa, inway kiapusan, takakapaidahan katantan, sa kalimbuhangin puti, hambuk ng kapaidahan ka ito maglangoy. Masarap lang nga pagdaya-dayaan, pagkapang-kapangan, paglaksuan doon na ini. Bang masarapin yan, lawiin dito, tajri min tahtiyal anhar. Yan, mga anak ka po. Mimpamong nila Rabbana o Tuhan na mo. Ikaw rain Tuhan. Ikaw rain agarun na mo. Di na mo pakibarun inatay na mo. Di na mo pakibarun pakiasun inatay na mo. Paagarun na mo da hakabayaan mo hanaraak mo Nabi Iban Rasul. Nakadtoy kuno. Yalupasan kita niyo sa taud-taud. Rabbana ma khalaqta hadha batila. O Tuhan namu, wayroon tuy piapanjari mo riya katantan ini, in wayroon kapusan, taga kapusan tuy katan, taga kapusan kansiyo. Hikasan niyang mo dunya tuju pa Tuhan, hikasan niyang mo paadlaw akhirat hakabayaan sin Tuhan. Sakali Tuhan, siman niyang sadya kabayaan mo, sabab iniagad mo napsu mo, iniagad mo sahwat mo. Subhanaka paqina ajaban nar. Maha suci kau maha tinggi utuhan namo. Mangayo kami kayo mo. Tangkisan kami daing haapinal ka jahannam. Mga anak ka po, aula-aula yari nakita niyo, simod nakita niyo ha. Awail sin. Ashru Julhijjah. Kaya mulan sang katutan niyo, si mga nakauna. Ang panghindo sinjunjungan tanyo alayhi salatu wassalam na ipapataod ka to tanyo impanuntum pa Allah subhanahu wa ta'ala hauno na pakaradyaan na patubtubon na mo dito miabot na waktu na to nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana nas'aluka lisanan jakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa amalan tayyiban maqbula ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.